Yuk ikut kami ngambil buah perepet. Budak sekarang manalah tahu buah perepet. Kami dulu inilah jajan kami. Tak ada pergi ke kedai, pergi ke mana dah. Kalau lapar perut aus tekak pergi masuk semak mencari pemakan ke hutan. Makanya budak-budak dulu kebal-kebal, tak ada sikit makan sakit perut, sikit keracunan. Sebab kami makan kami dari alam. Walaupun masam ada khasiat dia. Tak ada namanya bahan pengawet. Itulah mantapnya budak-budak dulu. Buah perepet ni dia tumbuh tepi-tepi sungai, tepi laut. Kalau Mika tanya buah perepet tu sama dengan buah merembang, buah kedabu Kak Mai? Beda. Beda pokok, beda rasa, tapi agak mirip. Sama macam halnya Mika tengok buah tanah kepah loken kemarin agak mirip tapi beda. Jadi bagi Mika yang tak biasa main kat celah bakau ni, Mika tak akan bisa membeda dia. Bagi Mika sama aja, tapi kalau bagi kami yang dah biasa main celah bakau ni, kami bisa membedakan dia. Ada mati aku. Kalau Mika tanya rasa buah perepet tu macam mana Kak Mai? Masam, pecung. Masam untuk orang ngidam boleh lah. Masam-masam sedap lah bagi pecinta asam. Kalau Kak Mai makan buah perepet ni paling sedap macam gini. Mika letak lada, letak belacan, letak garam. Letak buah perepet. Oh, paling sedap. Pakai belacan, pakai lada. Tumbuk buah perepet. Paling sedap. Aduh. Pakai ramai-ramai. Tambah selera.